I pozdrav ljudi, Johnny ovde i u današnjem klipu pričat ćemo o top 10 najjačih članova 10 zapovesti. Pa da počnemo. Na 10. mestu nalazi se Fraudin. Fraudin je demon koji je zaposeo telo Svetog viteza Dreyfusa na početku druge sezone i to sve do kraja druge sezone. Fraudin je ubio Meliodasovu Liz, od tad Meliodas gaji mržnju prema njemu, a to ste mogli da vidite u njihovoj borbi na kraju sezone, gde ga je Meliodas nemilosrdno uništio jednim udarcem, iako su mu mnogi rekli da ga ipak poštedi. Fraudin ima moć zvanu full size, gde njegovo telo kao i njegove fizičke moći rastu. Takođe ima sposobnost da zaposledne nečije telo i kontroliše ga, dokle god to on hoće, a njegov power level iznosi 31.000. Na 9. mestu nalazi se Galand, član 10 zapovesti koga su mogli prvog da vidimo u akciji, kada je porazio Meliodasa, Merlin i Dianu bez ikakvih problema. Kasnije borio se sa Banom i možemo reći poigravao se sa njim. Ban je uspio da ga rani te je pobegao. Galan je zatim naišao na njegovog novog protivnika, sedmog člana 7 smrtnih grehova Escanora, od kojeg je bio poražen i pretvoren u kamen. Njegov power level iznosi 27.000, što je najmanji power level od svih 10 zapovesti. Ali kad upotrebi njegovu moć za onu critical over, njegov power level iznosi 40.000. Na 8. mestu nalazi se Greyroad, demon koji nije ni muško ni žensko. Ne znamo mnogo o tom stvorenju. Ono što znamo je da njegova zapovest ne dozvoljava nikom da ubije nekog pred njegovim očima. Inače će vrlo brzo ostariti i umreti. Ovo naravno ne utiče na ostale članove 10 zapovesti. Sljedeća moć je Jubaku Enca, moć koju je iskoristio u borbi sa Meliodasom. To je magični lanac koji ne dozvoljava protivniku da pobedne od njega. Na kraju animea vidjeli smo da se sukobio sa Merlin, ali ga je Merlin vrlo lako zapečatila. Njegov power level iznosi 39.000. Na 7. mestu nalazi se Melaskula. Melaskula je demon sa power levelom od 34.000, što je manje i od Greyroada i od Galanda u njegovoj običnoj formi. Ali Melaskula na 7. mestu zbog njenih nevjerovatnih moći. Posjeduje moć da protivnik okruši tamom, te on neće moći da se pomera, i zajedno sa njenom moći da proguta duše čini odličan kombo za ubijanje čak i najjačih protivnika. Također ima moć da oživi mrtve, tj. da vrati njihove duše na ovaj svet, što je nevjerovatno korisna i moćna tehnika, te ona sigurno zaslužuje da bude na 7. mestu. Jer, ako se sećate da nije bilo bana, Melaskula bi ubila Meliodosa, tj. progutala bi mu dušu. Na 6. mestu nalazi se Droll, džin sa power levelom veći od mnogih članova 10 zapovesti, sa čak 54.000, a našao se na ovom mestu jer nisu mnogo od njega videli. On može da kontroliše moć zemlje, kao i Diana, ali naravno na mnogo većem nivou. Te su njegovi napadi dosta jači. Također Droll posjeduje sve magično oko sa kojim može da pročita snagu svog protivnika kad ga vidi i samim tim mu to dosta daje prednost u borbi. Vodio je borbu sa Meliodasom, ali je više puta bio poražen i nije se najbolje pokazao, a dosta toga od njega ćemo vidjeti na početku treće sezone, kao i od člana 10 zapovesti koji se nalaze na 5. mestu, a to je Gloxinia, prvi kralj vila. On kao i King ima moć letenja, koja mu dosta pomaže tokom borbe. Također može da upravlja biljkama i da se healuje tokom borbe, sebe kao i drugi, što je stvarno odlična moć. Gloxinia posjeduje razne moći, koje su mogli da vidimo u borbi sa Meliodasom. I za sam kraj da kažem da njegov power level iznosi 50.000. Na 4. mestu nalazi se Derieri. Derieri je ženski demon nevjerovatne fizičke snage. Malo znamo o njoj. Vodila je borbu također sa Meliodasom i u toj borbi smo vidjeli njenu moć za onu combo star. Svaki put kad udari protivnika, njen sljedeći udarac će postati jači. Također ubila je boginju Nerobastu kao i ratnika Denzela. Njenu pravu moć vidjet ćemo u 3. sezoni. Neću mnogo da otkrijemo o toj moći, a ono što treba da uradi jeste da uništi 6 od 7 njenih srca, te će postati čudovište ogromne snage. Njen power level iznosi 52.000. Na 3. mjestu nalazi se Monspeed. Njegov power level iznosi 53.000, što je više nego bilo koji drugi član do sada. Samo je Droll ima veći power level od njega, a to je 54.000. Monspeed, kao i Derieri, ima nevjerojatnu moć koju ću vidjeti u 3. sezoni. Kada žrtvuje 6 od 7 srca, postaje mnogo snažniji. Također posjeduje moć vatre. Mogli smo da vidimo jednom prilikom da može da lancira vatreni projektil koji je nemoguće izbeći. Na 2. mjestu nalazi se Zeldris, meni i omiljeni član 10 zapovesti. On je Meliodasov najmlađi brat i ujedno najjači član 10 zapovesti.
Što se tiče power levela, njegov power level iznosi 61.000. Od Zelića smo videli baš malo, gotovo ništa. Ima je kratki okršaj sa Meliodasom i to je to. Što se tiče borbe, dosta više ćemo vidjeti od njega u trećoj sezoni. Što se tiče njegove moći, videli smo da je vrlo vešt sa mačem, kada je ocekao rukom Meliodasom. Takođe, posjeduje moć munje. Posjeduje čudnu moć koja omogućava da upravlja crnim plamenovima i sprečava moć regeneracije svog protivnika. I na prvom mestu nalazi se Esterosa, član 10 zapovesti koga najmanje gotivim. Ubio je Meliodosa, takođe je preživao borbu protiv Eskanora. Njegov power level iznosi 60.000, ali u trećoj sezoni ćemo vidjeti da on može upiti moć ostalih članova 10 zapovesti, te će postati dosta moćniji. Esterosa je Zeldrisov stariji, a Meliodosov mlađi brat. I kao i Meliodas, i on posjeduje moć full counter. Samo umjesto magičnih, Esterosa vraća sve fizičke napade svog protivnika. Esterosa može da upravlja crnim plamenovima i posjeduje 7 crnih mačeva. Esterosa, volili ga mi ili ne, on će biti jedan od glavnih likova u trećoj sezoni, dosta stvari će se vrtiti oko njega i dešavaće se dosta neočekivanih preokreta koje niko nije mogao da zamisli. I to je bilo to za ovaj klip, a mi se vidimo u sledećem. Pozdrav!